tsy hitanao zaka zany afa-tsy hoe anatin'ny finoana islam ihany ro ahitanao azy. Dia izy masorako manokana Oustaz teo nampianatra anantsika fa anisan'ny zavatra no tena iava amin'ny finoana islam amin'ny finoan-kafa voalohany ar-rabbaniya izay nazavain'ny Oustaz tsika teo. Dia diny islam tsika zany dino rabbani sanatria vava tsy hoe dinitsika hoe diny izay novaintsika tamin'ny mopera na tamin'ny pastera na angalaintsika tamin'ny olombelona non dino rabbaniya soratsika Oustaz manokana amin'ny fanazavana feno izay nalesin'izay. Zay mahatonga ireo manam-pahaizana antsika matetika mampatsiarina antsika ihany fa hoe nahnu na'budu llaha fillah wa billah wa lillah. Zay midika iny atsika dia manompo Allahu azza wa jalla fillah midina boka amin'ny Allahu azza wa jalla no desitsika manompo azy. Wa billah ny andraandra atsika mahazo tawfika amin'ny Allahu azza wa jalla fitatsika manompo azy. Wa lillah ary fanompona toatsika madio tanteraka nohon'ny Allahu jalla jalal. Izay midika tsy hidiran'ny zanak'olombelogno, tsy hidiran'ny vetsikvetsik'olombelogno, tsy hidiran'ny sentimen'olombelogno fa fanompontsika ndraiky fiainatsika rabbaniya tanteraka le diny islamtsika. Rabbaniyatul al-asl, rabbaniyatul manhaj wa rabbaniyatul hadaf. Hitantaraka fa le diny islamtsika zany le fototra anazy dia rabbaniya zany azavain'ny Oustaz teo. Ary moyen izay desitsika manatanteraka diny islam mbola rabbaniya nazitsika boka amin'ny Allahu azza wa jalla. Ary tanjona farany tampo izay tratrarintsika anatin'ny islam mbola rabbaniya ihany koa. Inshallah ankehitriny zany atsika hianatra anaran'ny zavatra vaovao ihany koa. Izy koa tsika tena reny rabbaniya andao ary atsika zao hianatra ihany koa ino ashumuliya. Ino ashumuliya. Apoitsika ndraiky ino ashumuliya. Io anisan'ny teboka faharoa ihany koa iavy amin'ny finoana islam ao finoan-kafa izy antsoina hoe finoana ashumuliya. Iny dikany teny shumuliya azavaintsika amin'ny endrika farany tsotra shumuliya izy midika manahy hoe le diny islamtsika zany shamil marakotra rindram-piainan'ny zanak'olombelogno jiaby. Tsy misy zavatra ny fiainatsika manontolo afa-tsy hoe hitantaratra ao anatin'le diny islamtsika. Mazava tsara amintsika? Ary zao anisany mahafaly zao ny an'ity mifanena ndraiky mpianatra amin'ny université satria ianareo dia mpianatra dimy raha ohatra finoana islam ro jerevantsika. Raha ohatra tsika mianatra makasika shumuliya zany dikany zany anareo mihitsy no tena tadiavina anatin'ny diny islam. Satria matetika mahazo diso atsika mihevitra fa hoe le finoana islam le hoe mikorana resaka ibada, mikorana resaka aqida. Asa mazava tsara amintsika? Raha vao mijery amizay atsika miresaka médecine, resaka droit tsy hita anatin'ny finoana islam. Non, diso tanteraka zany. Fa le diny islamtsika iny shumuliya marakotra rindram-piainantsika jiaby eo. Karaha kely aqida diny islam, ibada diny islam, médecine ihany koa diny islam, droit ihany koa diny islam. Mazava tsara amintsika? Karaha kely zay nalefan'ny Allahu azza wa jalla nandeha nianatra sharia islamika tamin'ny université islamika, anareo ihany koa niantony sakaraka fahalalana akatso na hoe ampira amin'ny université izay misy anareo jiaby io dia nisan'ny fandalina diny islam raha ohatra shumuliya no jerevantsika. Mazava ve sa tsy mazava? Mazava sa tsy mazava? Mavozy resay. Mazava. Mavozovozy ry mamana satria mbo tsy mazava tsara. Ok, endrika farany tsara dia tsika hanazavatsika zany teboka zany. Ino ty tantara kely izay arosoko aminao. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamin'ny voalohany faminaniana tonga taminazy. Ezaka nataon'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam miezaka izy zany maneho tena anazy amin'ireo foko maro maventy tamin'ny pays arabe jiaby. Satria itsika fa tao Makka ndraiky Madina nahitana foko maro samihafa, Khazraj, Aus, tao nisy Alawiya, tao nisy Qurashiya, tao nisy Tamimiya, maro karazana foko maro maventy reny. Mazava tsara amintsika. Dia ezaka nataon'ny Rasulillah miezaka avy hatrany izy mandeha tena anazy zany amin'ny foko maventy jiaby reny. Sakaraka karazana fanampiana izy hoe omenareo tanana zao na ampinareo zao hanampita dawany Allah subhanahu wa ta'ala. Dia foko jiaby reny alhamdulillah presque nagay azy fa nisy tamin'izy ireo moa tonga dia nibaribary fa marinina tamin'ny tena. Karaha exemple tantara kely izay resika zao ty reny Rasul sallallahu alaihi wasallam nandesika tamin'ny faminena tamin'ireo foko antsoina Bani Shayban. Bani Shayban izy koa Rasulillah fa nikorana tamin'ireo fa hoe omenareo tanana zao hanaparitaka dinina Allah subhanahu wa ta'ala. Nitsanga ray tamin'olobe tamin'ny foko Bani Shayban fantatra amin'ny anarana hoe al-Musanna ibn Harith al-Shaybani. Izy nilaza tamin'ny Rasulillah nilaza manahy hoe مع العرب فنعم نحن نقاتلهم ولكن مع الكسرة فلا. سكون بارنتم رسول الله وزيت ديافنو زن حمنا نوتانا راوت مسفنتنا انترنا نكري فقراء زي فينا يدن نزويا فتا.
فاسكوندك دارك أم بيرس زري إيرانيين برا زيت سافك أنا أمبلنا سافك يادين نزلوا ستي ولين أنتر زينك بيرس يفهميس كرازنا اتفاقيات فنارا فزيت سافك يادين دين فالتين نبارن رسول الله تمزلوا إنه تكسر فالتين تي ستيم نلا لم فايزنا فالتين تي حكومنا يكوبراند رأينا تنوي شمولية نما نزلكم الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نحوي ما أسأتم الرد إذا أفيتم بالصدق ما قصيتك أنا نريو ومتين مارنا فالتين مع فقوز تين نريو إنه ينتظر نبار رسول الله إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه فتصاروا فاتة فوسا ينود يتفق مينا نتن دين الله عز وجل فتوي سامبورنو دين زن أم تدكوتي زين السياسة ماذا ترمتك ماذا إذا ديك ما نحوي أتكزوتي دي قرآن ما كاسكفنون الإسلام تأتكتو زنبي قرآن الإسلام أم كتيرك فوت وتكم قرآن دين الإسلام نو إذا الإسلام أم كتير سكع عبادة إما تنقص كجاب كنا نتي مسكرين ملائكة الرحمن ما نصبر مي بوكا يفيلا مسكرين يتكبوكا فيو شيطان الرجيم سكما نينو الإسلام سكا زننا سكوتي تكم كتير سكا فان كنا فوت عقيدة إيماني عقيدة أسمى زمان سلامتك أمر سكع عبادة سكا الإسلام فم لافنيا فكوسا كوسا عبادة زلت سكا بقول فلاف كذا ما كاسكفون الإسلام قانون نظام تيب كلي بيزان ستي دانجي زي سكوت زي بتسكنا تنتين الإسلام ما تونغا في كمان الإسلام ينتي ما بيانا تنتي سكفويل الدين الإسلام سكتندين فيزيد دين الشمولية دين زين اللي فن الله عز وجل تكون تازنا تطيرك أم فينا نمانتولو عند فنام أبتدي دوتار فيز الله سبحانه وتعالى ملكم تيك سكوت كما قال كلي دين الإسلام أم كوتي بدأ نسكوتي كنا نبلا تكر دين الإسلام زين الله عز وجل امتننا القرآن الكريم تنكركم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض مو في يناريم سمت دين الإسلام مسكوتينا الإسلام يكينا لي وكياتزنا دين الإسلام فمسكوتينا تنسوا وبلرس كينا دين الله عز وجل تكستانا زن من دين الله جل جلاله كما تقول الدين الإسلام تك دين الشمولية دين لفن الله عز وجل عن رابطة إذا كانت كجابي يتطارق زن سمي زبط زي تطيرا يتكم في نتكفر حنانا فم الإسلام فم فتيري أنانا لنا الدين الإسلام حكم نويل لنا من لون الإزاني تبقى جاب زي كزي ما تقول الله عز وجل رحلاي لكن أباف منكاتنا تنفرون الإسلام نبريسكت كيز ميتنا دين الإسلام أتكلم رأيك ركول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ورنا لكن الإسلام رأيت وانا تنفرون الإسلام ينالو تونغا ميديرا منين كجابي أزا ميدميتا أزا بتسارمتك ميدميتا ما كركول أنغاندك تنغانو تنبدتك أنغاندك تنغانو تنبدتك نيانا الإسلام أمرينا مولم سامتا حوسا كلا بنوتين لكاوتا كارنا ماذا بتسارمتك نو سميت زن إسكونا فإسلام تونغدي فإسلام ران رايف إسلام ران كنت بدونو زيس كم كلا بيتنا وانسان إسلام جا إسلام ران فتافنا وران فتينا إسلام جا إسلام ران فيتكنا ونك فينا نو إسلام جا إسلام من نتنا مامين الدنيا فميندانا كي إسلام أنا مبيتا إسلام أنا مطور إسلام زي الشمولية زي تديافتيكا نويت فانا كانوا زتكا يفتا أنقوات أريد تاركمين سي أنا باب نكره على إنجليز ما أتونا تفنون الإسلام من نتا يبمنان محمد صلى الله عليه وسلم نلفندان على مسكيو شخصيته شخصية شمولية يتنومت فلي بيرسوناليتي لنا محمد زمان بار فيزينكو بمنان الشمولية يتنو ساديس بمنان يزيرا كان نلفندان هاد إز بابا إز بتانتنا إز ليدرا إز بموكا حكم إز مبتدا كنا تنتان لك فدناس كد لك فدناس مسانساني محاير زكا أمور أنا كون قرآن رزقا جهاد إز نو بريميرا أزنو يقائد في المعركة إز نو تاب صحابة نازل سكندنا الجهادي أنا ما يكون أم كنت أفوز ما دام ما تسكان إيش عند سندو ما يكون أنفاسس كم فانتونا ليلة البدر أنفاس أبو بورين أبوتان يتوقع تاونازي ماندي بازار كويس بوكا فيو نما يتيز نو بيزنسمان بيفاتا إز ندي مال خديجة سكتانا روبويني ميكورانا كونا مرسكا بوليتيك إز معارك رسكا بوليتيك نندي فالاترا تمنيرو قبائل العرب مرمتان زكتا ومنديدنا مكة لك مدينة إذن ديكا من نتالي شخصية ناس بيرسونالتي بمنان محمد زنزل شمولية إز بمنان دي فين تتيرا
tanteraka na rafitra rindram-piainana. Izay midika tsika kasitay finoana islam ny antetsika mahita Oustaz anaty fiarahamonina izay misy antsika koranesanao koa teresaka islam izy jao koranesanao re koa teresaka fiainana koa izy lavitra tanteraka izay tsy compris zay tsy kasitay finoana islam zao mazava tsara amitsika karaha kely ana islam ny anty mafita comprendre ndraiky mavoafehy qala Allah ndraiky qala rasulullah takeny finoana islam koa na koa na comprendre resaka fiainana ndraiky famindrana amin'ny fiarahamonina izay misy nantsika teo. Ok, andao aratsika iaraka ijery izany définition-ny finoana islam ashumulia izay tietsika tonavana zany. Voalohany tsara ho fantatratsika fa le dimy islamtsika io izy io islam sady aqida fitokonona ibada même temps koa izy fanompona islamtsika sharia lalàna islamtsika koa muamala fiainana islamtsika zay zaka hitanao taraka amin'ny fiainantsika jiaby egalina finoana islam ka nohony izany indrindra mahatonga raika amin'ireo manam-pahaizana izay fantatra amin'ny anarana hoe ashahid Hasan al-Banna izy nampianatra ireo mpianatra anazy nda olo izay vonina hitandreny azy raha vao nanontaniana izy inona nantsona hoe finoana islam eno tsara valiteny manam-pahaizana ty izy milaza manao hoe al-islam nidamun shamilun yatanawal madahiru al-hayat al-jamia ny finoana islam izy izy tsy inona koa raha fa tsy hoe lamina rindra fiainana handrafitra fiainana zanak'olombelona jiaby. Ino ny finoana islam dia tsy ino fa tsy hoe lamina rindra fiainana handrafitra fiainana zanak'olombelona jiaby. Ka nahatonga azy nilaza manao hoe al-islam nidamun shamilun yatanawal madahiru al-hayat al-jamia ny islam voalazany hoe lamina rindra fiainana handrafitra fiainana zanak'olombelona jiaby fa huwa dawlatun wa watan tahaka amin'ny finoana islam firenena sy ny tanindrazana hukumatun wa umma azaviny ihany koa fa finoana islamu fanjakana sy vahoaka. Al-islam khulqun wa quwa tahaka amin'ny finoana islam fitondratena ndraiky tanjaka azaviny ihany koa fa finoana islam rahmatun wa adala hinakinaka sy ny famarinana. Tahaka amin'ny finoana islam thaqafatun wa qanun kolotsaina sy ny lalàna azaviny ihany koa fa finoana islam ilmun wa qada الإسلام دي فضل نصح لنا سي في تسران تاكم فلونا الإسلام مادة وثروة أم بيزو سي أرينا كيبونتان أزا الدنيا نقوزيز فلونا الإسلام كسب وغنى فتديابنا سي فنانبوننا إلوفولا أما كريم تاكم فلونا الإسلام جهاد ودعوة تولنا سي فبيليزنا أزا الدنيا نقوم فلونا الإسلام جيش وفكرة ميارميلا سنيكم تينا أنفعل تلنا مزيز تلك كراكور أما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء نفنونا إزاي بولازا جاب زيديا متوف ليتا تاتيركا تاكا زي ما زاتنا نسكفا ويفنونا الإسلام فوت كنونا مالنا سيفان كنا منارا بنتا متوف ليتا تاتيركا أمي فيرينينا تنرازنا كولتسينا فنبيازنا فابinarana fitezana sy sisa tipoka zay bonasantsika. Apotsika ndraiky zay dia antsoina hoe finoana islam amintsika dikan'izany. Dikan'izany anao zay niantoka formation na hoe niantoka ty fianarantsika niany ty anao zany miala boka vety zavatra ilainay miova tanteraka mihitsy fomba fijerinao ndraiky anao boka mivaravara eo zany ma le islamtsika na zany le islamtsika commencé islamtsika zany islamu izay rindra fiainana islam izay tazona fiainana manontolo atsika mangalaky exemple boka aveo mazava tsara amitsika islamtsika zany tsy amikoateny ino izy mifanompona fotsiny na hoe islamtsika renina amitsika hijiaby to masha Allah islam kely eko zany ady satria voa hijiaby non même natany anatin'ny kazibana anatin'ny tokantrano mila tazana koa le finoana islamnao mazava tsara amitsika mazava za tsy mazava apodiko ndraiky inona nantsona islam nambara manam-pahaizana ty الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة الجميع. الإسلام زيد سنكورة فتوى لامنا لكريدا بياننا حنرابط فينا زنكم بيرو منطول فهو دولة ووطن إسلام زيزي تنغزنا سني فيرنينا أو حكومة وأمة تاكل زن ينقفنا الإسلام ديا فانزكانا سني فوقا تاكل فنون الإسلام خلق وقوة في تنداتينا نكتازك أسا دنيان كوفا فنون الإسلام رحمة وعدالة كنا كسني فايتسينا تاكل فنون الإسلام ثقافة وقانون كل سينا سللانا أسا دنيان كوفا فنون الإسلام علم وقضاء
فتديعنا فحلالنا سنفتسالنا تاكم فنون الإسلام مادة وثروة أم بيز سيرنا كيبونتان أزا دينيان كوزيس فنون الإسلام كسب وغنى فتديعنا نكفيلتين تاكم فنون الإسلام جهاد ودعوة فنون الجهاد لقتلنا نكفاكيليزنا أزا دينيان كوزيس فنون الإسلام جيش وفكرة مرمينا سنكولتينا ريتا زال ديمتو فليتا منينو عقيدة لك عبادة إذا ما زاتنا نسيكا أدفعنا ماذا بصار نسيكا ماذا جريفا يتمنى بايزانتي رافوز نبيتك ديفينيشن فنون الإسلام نبيتك مش نقول فما زاتنا نسيكا لعقيدة لك عبادة نتونم فارن ستيمانين ريفا ما زاتنا نسيكا فإذا ذاك تبيانجنا نسيكا فوي سي عبادة لك عقيدة فنون رجال الإسلام ماذا بصار نسيكا فالإسلام ينو رينجا بيانا فينا وجاب يقال الإسلام أنا ومسكرين إسلام أبازالنا وإسلام أملالنا وإسلام أم بنكوباندا كنونا كفدنا بولا إسلام أنا ما بيانا كهانا كنا بولا إسلام أنا ما نبولتيك بولا إسلام أنا ما دين فيت بوتينا لك مكياجنا بولا إسلام لكن أنا مديونا تنلدوس لك بيسين بولا إسلام سميزان زابتا يزميت مكيان زرنا وفتوي يتطارا تاونا تندين إسلام ماذا بصار نسيكا زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نماذج من بني شيبان لازم نقوي إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه هنا بعد ما تسافر كم سامت الدين الله عز وجل ولا مكايا فتوي سامور نمتوت كتجاب لفن الإسلام زي ينيو ماذا بصار نسيكا ماذا بتكنزل ها ديك الزمن كانوان أرزيت كنا ما بفعل زي سكوتس كم يلا بكافيتو أنا تونغ دين كوبراند أزان دين إسلام كاي دين إسلام سكتي شامل دين إسلام سكتي رينغا بيانا دين إسلام تسمي زاكم فينا نفتوي إتتكسارتا أو نتن ديني الله سبحانه وتعالى هذا سكي جنفنا زبانا مناركا الإسلام رسالة الزمن كله أنت كيف نون إسلام زن نمبرتك فوي رينغا بيانا لامنا نلفن الله عز وجل فينا زنكم بالمجاب إذا تارة منك فيفنون إسلامي مفنارك فانتون جاب إزاي فنيسي أرموهيسي من الزي ماذا بصير نسيك يوم تونغناكم ما يتفني دين الإسلام لأنه كتان تنبغتك آدم يزنينا تقولت مفنون الإسلام آدم نينا عرفتون منديلتا سكوز فلاسة ناب نبي الله شئفي نينا عرفتون منديلتا لاسة ناب نبي الله نوح نينا عرفتون منديلتا لاسة نابيري قمنا زي فندي قمنا إبراهيم موسى نكريو جابنا في دنيانا تولت الدين الإسلام ستيما نينو أنت كي شمولية وما راكتر إن بيانا لدي كان زان مفنارا كان فانتكونا زي ميسو جابي أكاستان زنفور الإسلام زان أرسولة كمانوكنا لسان نعمة حسب بغلي بيزينا من الله عز وجل أتكفنارك الدين نو الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إتتارد فتس مسبامنانتي والواتيو أفتسوي للالانا نازي مفامات مفتونا إزي مسياسي إلا أفتس للانا ركفتن للانا نرقمنا محمد صلى الله عليه وسلم par exemple زوتي نافقمنا موسى نكيزنا نزابتم لفم ويسبامنا نفو فارقو يتون بوكين سنوي إنجيل عيسى عليه السلام نافقمنا عيسى عليه السلام ملايسكم ولم لازم لفوين بميسا يأتي نبي من بعد اسمه أحمد مسبمنان وافق فارقو فتجنن نبي أحمد ماذا بصرم تيجي رينا نابلكم من محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يسني خاتم الأنبياء والمرسلين إذن فارم قمناني إزاي نلفن الله عز وجل في طنبونيتان فتسقمنني نبوة وريان ستمنين فاتت الله عز وجل ففين تتيرك فنونا إزاي فنارك فانتونا جاب إزاي بويسي إزاي نتونغ قمنانتك محمد صلى الله عليه وسلم نتونغ خاتم الأنبياء والمرسلين إذن فارم تمني قمنان جابي إزاي نيسي في طنبونيتان تبقى فهرورة علينا كنبا بجنيسة الإسلاميان كوا رسالة العالم كله إذا فنون إسلام زندية نلفن الله عز وجل مفنارك أمنين زن مودر تي زي تسكسوتي أزم من زننا فوي أرزاي نسن فبيلي زن زي دسول تفاراتي فوي أنا رمني هنيها نكين دين إسلامي إسلامي جنا نراب نو إسلام سنا نراب
karake l'islam na lifandanga haram ni warabu na lifandanga haram comme kuwa ndulmay karake l'islam na lifandanga haram ni européen na lifandanga haram comme ni asiatique karake fununa islam na lifandanga haram nul matsaw na lifandanga haram comme nul gitavu karake fununa islam na lifandanga haram nul mazafa wuta na lifandanga haram comme nul wuta izendika wifa fununa islam zani na lifan Allah azza wa jalla wanzo tutulizao karake diz mifanara kam vantuna zenise arbudu mifanara kayan ko am kira na jabi zenise ke anoka ya gaga sona mai ta sahaba na dinna rasul sallallahu alaihi wasallam farabone ya sahaba tinis bilal habashi bilal buka habash buka tinis suhaib ar-rumi suhaib buka rum tinis salman al-farisi salman buka persona wa iran que yankonis Abu Bakr as-Siddiq al-Qurashi Abu Bakr as-Siddiq zai buka Qurashi ni fienda kule ta Madina taukoni si sahaba ize ausi taukoni sahaba buka Khazraj fuk jabi kula tazana tawana tefnuna islam kikaya gaga na leo nyantis kuma itazaha zoti sana kasakalaba normalement to konzana gani zin duan sara ni islam fambula tazanga zela tin islam itatara ko ni ula takara ko kula tazanga na tin islam itatara ko fammerna mbola tazanga unatin din islam même nata atambinde betsre ko mbola tazanga natin din islam sache manin risalatul alam kullu fununa islam dina lifan Allah azza wa jalla wanin wanzo tutulizaw zai matunga Allah azza wa jalla tampun dira famnanska Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirainam tin farakun wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ينو محمد يتسلي فنيا وفتوي وان زوت توليزو ونفسنا جرب فناو زوت توليزو من نتقم نانسك محمد صلى الله عليه وسلم كربور وان زوت توليزو ونفس محابم نجد من نتزل لفن الله عز وجل الجن والإنس نبي ثقلين كراكين لفن الله عز وجل مزنكم نير هنا لفن دانا هاكوز الجن من نتنا دفاسني الله عز وجل دعوة محمد زن لما تغير الجن ونات القرآن الكريم رمتين نتكربون منا الصالحون ومنا دون ذلك زهاي الجن مرنو مسمنا الجن صالح ونبني الله عز وجل مسمنا لك عن فريد شيطاني إذا ينزل كان زكام نبرني زي جيني مبيت تطيرك الشريعة الله جل جلاله ينا بيانتنا بالشريعة يقول محمد صلى الله عليه وسلم ماذا بتعلم تيجا ماذا إن شاء الله mulai tatara yang kuat faizan fununa islam sekazan risalatul insani kullu nalifan Allah azza wa jalla sahaiza waniza wanzala kun bin mujad zana kun bin mon kote kara kulli te tsatungaba zazoti ulum bin imma ulum bin muzazoti tabara fatana dakino zeri dakino fanai bazabatana mtsika misro amna khayaw izai tibo sampra rohoyi mazaba tsara mtsika misy jera aminakayo vita misy vatana koa aminakay zode kerenna lefan Allah azza wa jalla din islam itsy nafo nandeha traité amin'ny problème resaka ara-panay fotsy hoe lasa namikosoaly ramany faible fanainao tsara relation ndraiky Allah mampiakatra imaninao dia nataony ankilabao ny resaka kolotsaina ndraiky resaka ino ziny vatana non karaha kely fonona islam sampiaroko mitaiza fanaitsika zanak'olombelogno sampiaro ko fonona islam mitaiza sainatsika zanak'olombelogno io mahatonga misy zavatra antsoina hoe kulliyatul khamsa sharia ireo tanjona anankidimy tanjona ny sharia hitsinjo sainany zanak'olombelogno mazava tsara amintsika io mahatonga le dimy islam mampianatra antsika fa isaka aminao mamaky isaka memtomboky ny conscience nao amin'ny fiainana memtomboky ny fahaizanao diminy Allah subhanahu wa ta'ala tahaka an'izany ihany koa sampiaro koa fonona islam amin'ny vatan'olombelogno vatana aty tokony hain'olopana par exemple nomoany izy namponanona sosy amana izy amponan'olo mazava mba tsy njovanao vatanao vatanao somary malemy tanteraka na avy rasul sallallahu alaihi wasallam nampianatra antsika fa izy rasulillah io izy nabiyun shamil mpaminany izay rindram-piainana ihany koa fiainana azy hitanao taraka fa izy mikotrana avy koa ny amin'ny vanimpotoana amin'ny fanjava-bory reny rasulillah manentraînement izy mikotrana andesiny mamatsika Aisha asa mazava tsara amintsika apotragny siketaky ndraikindraiky kony aezay kona Aisha ambela midepasy azy kely kindraikindraiky depasena Aisha nambarina amina Aisha milaza manao hoe ty valy fandesenao zao taloha iny
mazava tsara amintsika satria manino le dimy islamtsika zany risalatul insani kullu fiainanao jiaby hita anatin'ny dimy islam zany tsy hoe mitsinjo ihany le islamtsika amin'ny côté ny fanahy ihany fa hoe atsika tsy mivakololo ny côté resaka zavatra hafa no karaha kely finoana islam sampiaro amin'ny fanahytsika finoana islam sampiaro amin'ny jeritsika finoana islam sampiaro amin'ny vatatsika ary zany kotamany inshallah maniry tanteraka mahita tsaiko magnangiraiky jeune le izy voa hijabinazy izy boka aveo mandeha mipotraka wallahi islam orikinaina reto mipetraka amvodiny izy iny amvodiny fatanakany reto tsoka motro manjary romotra amboary vatanao lasana mandeha mipotrana lasana manao business lasana mipotrana anatin'ny tragnonao amizay vadinao sakalizy mahitanao izy alesy ko mahitanao fa soana tsy hivakoloa ta lasahirana ndraiky vodiny fatanako ndraiky iny amboary ngainao mazava tsara amintsika satria zany isan'ny finoana islam mazava sa tsy mazava tsara amintsika wallahi tsy haram tatera contraire haram le na tsy mikarakara ngainao tsy haram tanteraka anao saka marandray mizaka hitanao mifanaraka amin'ny vatantenanao anao mandeha mitsakaraka beauté anakiraiky manatsaratsara ngainao tsy haram anatin'ny dimy islam le manova zavaboarin-dragnahary ndo haram fa sokoana anao dia mitsakaraka karazana poudre tsy haiko ino ataona ambany tsy haiko menaka i tsy haram anatin'ny dimy Allah subhanahu wa ta'ala satria mivanim-potoana anaty tsy manova khalqullah anaty tsy manova le zavaboarin-dragnahary fa anao manatsara na mikolokolo ngainao mazava tsara amintsika mazava sa tsy mazava ok hitataratra dikan'izany fa le dimy islamtsika zany le dimy islam rino izy iny mifanaraka amin'ny vatantenany zanak'olombelogno jiaby hitataratra ihany koa fa le islamtsika risalatul insani fi atwari hayatihi kulluha fa io finoana islam io ihany koa dia mbola nalefany Allahu azza wa jalla mifanaraka amin'ny dingam-piainana zay iainantsika andavanandro karakory le dingam-piainana iainantsika andavanandro anao mbola tsy teraka anatin'ny kibondreninao islam fa manana fiqh manokana nanao anaky mamanao mazava tsara amintsika amin'ny islam zao par exemple magnangy ny fe izy koa izy mitondra voaka mitondra kibo islam tsy misy lalàna mameza izy koa magnany par exemple mavozy izy so de fitateran'ny fifehezana mety andreraka izy koa fitateran'ny fifehezana par exemple mety handreraka izay voka izay andesiny izy zaka nampianarany finoana islam nambarao finoana islam azo atao mama iny tsy mifehy fa izy mampihina olo Allahu akbar anata mbola tsisy mbola tsy navy amin'ny donia ana mbola anatin'ny kibondreninao islam fa manana fomba fijery aminao teraka naboaka aveo ihany koa iny zaka nambarany islam nampianarany finoana islam atsika fa hoe zaza iny teraka e angalaina rezo anaovanareo adany amin'ny sofinazy droite anaovanareo ikamo amin'ny sofinazy gauche lalàna islam sa tsy lalàna islam vita adany boka aveo finoana islam koa mamprescribe mandreny ny teny manako hoe fidio anara-farany tsara tsy haiky io mazava tsara amintsika nazo anara tsara na boka aveo na koa finoana islam koa mbola mampianatra atsika ray aman-dreny koa milaza manako hoe ampangotongoteo tsara tsy haiko io satria lalànan'ny islam ny teny amintsika milaza manako hoe da'ibuhum saba anatin'ny 7 ans tsy haiko raha rozy voateraka tsika tay sy feno 7 ans zaka ataony ray aman-dreny tsisy afa-tsy hoe mampangotongoty anako oh chéri tsika ta tsy haiko nety sy namikosoany ndraiky izy babela karandrany Allahu akbar tsy foinao asa mazava tsara amintsika izy koa izy iny zazalay koa nambarany finoana islam koa diovy izy mila vosirana tsy haiko io tsy tsara petrany loto anatin'ny vatantenanazy izy koa boka aveo koa mbarany finoana islam koa anaovanao ankika tsy haiko je anao zaka jiaby mandalo ndraiky anao voateraka anao mbola pipile kely asa mazava tsara amintsika finoana islam fa manana fomba fijery aminao mazava tsara amintsika avy koa anao boka aveo komasy miakatra komasy tany tanora kely à l'âge de 7 ans miakatra anao finoana islam manana fomba fijery koa aminao izy miteny hoe wa adibuhum saba komasy dressé nareo izy koa risiko anatin'ny 7 ans iny komasy à l'âge de 7 ans izy tafiditra anatin'ny 14 ans anazy iny zaka mandalo mbarao finoana islam forcé tsy haiko mandeha mikosoaly izy koa izy tsy mikosoaly vongoko bay izy koa izy tsy mikosoaly mazava tsara amintsika iny zaka mandalo amin'ny vanim-potoana io ray aman-dreny komasy mampianatra tsy haiko izy koa izy iny zanaka lehilahy petaka koa izy ho lasa kamaradiny bavany zanaka magnangy petaka izy ho lasa kamaradiny mamany mamany mampianatra azy amintsika islam misy fidiovana zana koa misy karaha zanaka lehilahy baba koa mampianatra azy misy fidiovana amintsika finoana islam satria izy amin'ny vanim-potoana iny fa misy fiqh manokana izay napetraka amin'ny finoana islam ho azy amin'ny vanim-potoana tafiditra l'âge de 14 ans izy tafiditra anatin'ny taoniny iny handrakandrana mazava tsara amintsika
As coisas a gente sabe que manhã dizem que o tamanho, mas as mensagens tem jeito, tem cheiro. Essa não está não, no Islam não tem que ficar carregando. Sahibuhum sab'a. A galera do camarada, zala canare. Essa que mandar. As coisas zala que manhã de abba bande que mama um programa na zala para construir. Essa mas a passar não fica. Se tem manino, escolhe tambi se as não sei que nem babande que mama manino. Nós não nos vivemos tu catran vida mas a passar que tungo confunu na Islam mapianta na tsikaza kajabzan satena tintong na handa kanda ga ize mandambi yo tafitana tinda jetsai izera voni sulun tele na jetem ba vita kam adinan tababande ko mas a passar tsika ni sulu bas fakara na funu na Islam satena tele tsikawi li din Islam tsika mapianta na tsika karazana dinga le ize mandambi fena tsika jab mande kona funu na Islam boka veu skata fitana tintong fanambadina na namba nisla na manuka na kuma mena nao anatin tukatang nao ave na boka vez que tá nente ka baba nisla na manuka na mena nao ave nente ko masdad papinda da dina boka vez ko masdad nisla na manuka na mena nao men na tana famadi afona la na Islam kombo la mapianta non la zamana kwe isko izmati volo zakat mona umnaskun andi sasaina wiz boka sasaina uskusolia wiz boka kusolia no zelevna wiz man na possibilité fena kavina mamoka swada kam ni nara nao hanu fana do wallahi ki yitu tskatungabo na foyi lifnu na Islam risalatul insan yalifan Allah azza wa jalla bifanara kam ninu insan fi atwar hayatihi kulluha am diga le zayyana zalakum bil mujabin wal itantarata awlat dini Islam tskasan mazavasara tu kezaya ngabani rahalai lekena babu manakati tunatifuna Islam itatsikatara tazan faizan fununa Islam tskazan fununa ashumuliya marakta linda pienatsika avitan andatska yarka iji ndio karazana aya ndak hadisi izema priskanatsika makaska shumuliya zan Allah azza wa jalla mtena na Qur'an al-Karim suratul an'am rasnalu suratul an'am aya 38 Allah azza wa jalla mtena karqul ma farratna fil kitabi min shay simizabata nambila naye mina na Qur'an al-Karim jabun fina na jabun rasul Qur'an al-Karim ma farratna fil kitabi min shay fa iskusna min tukakanakol Qur'ani araka fana zavani zena desun ustate zaman maneri mayunian le Qur'ani ave min tukanakubeni vida na benzede sunna na nazaba tsipriani le fa penar na kakubeni zena desun Qur'an al-Karim dak rasul simtene mtikakanakol ala wa inni أوتيت القرآن ومثله معه زوجنا من الله عز وجل القرآن أرسلت دانزا من زانيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستة سنة نبي حنزافا فبنار نزل ديس القرآن الكريم وكابين نافم زي سنة أمم دين ما نزافا زي تسكرين تسكا في نتسكندفنا مزافا زي مزافا جم ونيدا تسكيا الله عز وجل من القرآن لكن القرآن الكريم لازم نحوين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أرنا لفنائكم مسنا القرآن الكريم حنزابنا كل شيء عندك كل شيء زكا جاب فينا لواندا فنام زي ما بيانتنا تسكري زكا شمولية للدين الإسلام تسكري عند بياننا إسلام تسكري الصلاة فونا دك عقيدة إسلام تسكري تكون تازنا فينا لواندا فنام زي ما تقول الله عز وجل ونزلنا القرآن تبيانا لكل شيء نجتنا القرآن الكريم عندي حنا زبمتيكا فينتك جاب منطولو تكوني تتازنا زمزاني أم فينتك من لونه فنكون الله جل جلاله إكزامبل الله عز وجل رفون رسدسك مكاسك قضايا المالية رها ربنا في القرآن الكريم أنا رما حيفا إن آية فار الله في القرآن الكريم آية الدين aya resaka vula manimsi aya resaka swala na tundanga faran lava manimsi aya resaka aqida na tundanga faran lava manimsi aya resaka jihad na tundanga faran lava satele fununa islam ska shumuliya lamna rinda piena na tsajabi Allah azza wa jalla aya faran lava na Qur'an da ngarin tinkarakul ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faqtubuhu وليكتب بينكم كاتب بالعدل استغفر الآية وإلى الدين رهوة يفابتوس ينادو
anin ifaptusa sai tusamna wala tusamna kai nambarandangar ka ko faktubuhu resna no sura suratna leu وليكتب بينكم شاهد مكتاب ونري بغنبنا والمازوانك يجور بغنبنا من نظام توسا زين رسنا ريوزان منينو كراك دين الإسلام ما بيانتنا نتسكوي كراك كيل صلاة عبادة فبتوسان زينا قال يتسكو سورة ينكم بنا عبادة بنا تفيتنا في دين الإسلام مذهب سنتيجا مذهب نعم إذا ترى نقول par exemple رسالة الدستور لا نبانورين زي ما مفينا تسكدا بنانو Islam is not yantanatsika par exemple la isna miskarazan zaka nambana le lalana mamenare natondragna har libre tsika sambetsika Qur'an miteny amitsika karavô wa amruhum shura bainahum ifiainan'izy ireo dia mifanaja amin'ny lalana izay tapaka tao anatin'ny shura tao anatin'ny dinika izay nifanaovan'izy ireo ohatra par exemple lalana izay nanentsika mosquée isko waqtin solat tsaky mera de temps 2 heures de temps avant solat miva après les invités mgada ram pompe tsika sko fa tsgoy fa tsika jirama muslim atsika jamaa jabi fanara kesaka nulu par exemple 10 000 rella lana zay famezana entre na resambener mazabatsara tsika nefa mbola na principe din islam tsika halaza zay lalana zan satria manin le islam tsika shumuliya rindra piena na lamna fiena tsika mantul jab ara na tsy meta din mandamna na pianatra zanak'olombelona lampiaina madilitra izany le din islam izay iombena tanatsika din islam ohatra par exemple koa alqadaiya resaka fitsarana Allahu azza wa jalla miteny karohor wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl iskona refa votery tsara entre zanak'olombelona wokanareo itsara ampilaminana subhanallah aya le din Allahu azza wa jalla mitsika anatin'ny Qur'an al-Karim andesika izay manompo azy wa iskona itsara entre olo wokanareo itsara ampilaminana itsara ampaitsina tokony ahitsara zany na pitsara fa tsy tanginana to lay tanginana satria manino zany dia dalil manambara amitsika fa le islam tsika shumuliya tsy koteny soala fotsiny ndraiky akida foana fa islam tokony hitantaratra amin'ny mpianana izay iainatsika andavanandro teboka aloha farany ihany koa hitatsika le islam mampianatra atsika koa hatta al-uqubat bil-jinaiya olo izay nanao nandika lalàna fiainatsika andavanandro ohatra par exemple namon'olo نافق في الإسلام ما بيان تسكم لازم نقول كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى نافق دين الله عز وجل متين تسكفوي دين الله عز وجل ينريو حبيات لالانا منوزينا موافات ولنمونولو فنينا ولنموننديفو فنينا كون فنينا ماذا بسلام تسكا ولون تسبكي ماسنا تسبير كو ماسنا ولنا نبكتانا تابانا كو ماسنا asa mazaba tsara mtsika atsikana tefuna islam zan sisfuna na hadabanga we mismama mdana boka droite me wasko gauche ka dada mazaba tsara mtsika fa na misfuna islam na barna tsika pa we al qisas ni mamal chema mal fatma zan yin pana zabana zan mamal zan yamni haratsenga zena tununin na penarufuna islam tsika satele din islam tsika le ashumuliya ringa piana tsika andavanandro wala ita kuwa men na tafi fandresana amireu jiran izet islam mukibem tsika din islam na nakada tsika karakol la yanhaakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim yanareu diet sinraran Allah azza wa jalla ahaifandrai amia am jiranareo izay tsy nangalakanareo fahavalo anatin'ny fonona islam mazava tsara amitsika jiranao tsy nangalakanao fahavalo anatin'ny fonona islam anatake fonona islam anajasa anazoti Mariam na Khadija na Rukaya tsak Zainab jiranao am université anareo possible table banc na possible jiranao ambadikao anareo possible azna bâtiment rek mazava tsara amitsika izy ablaki Maria Carré sa Jennifer Lopez tsaku suwa tsaku asa mazava tsara amitsika fa tsy nangalakana fahavalo anatin'ny din islam izy nanajananao nanaja hijabnao anao tiana nanangalany raha vaviny na fonfonona islam mitena aminakarakolo la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din tiraran Allahu azza wa jalla yanareo ahaifandray amin'olo izay tsy nangalaka fahavalo aminareo arakonona
Exemple farany tsara azo tsapahitana reny Oustaz Frank nanamboatra ty centre ty. Iny zakanandany centre ty tsy misy courant. Haina manana courant Oustaz Frank tamin'ny jirany. Hainareo jirany iny pastera. Wallahi rabi. Jirany namenantsika courant izay miainantsika kely tsy togno raiky angamba raha tsy diso zao. Jusqu'izao ty. Azonao. Ewa fosika ta forage io pastera no mamenantsika courant io. Afona Oustaz Frank ndraiky Sheikh Nasser amin'ny farany laza manao hoe ohatriny facture natao amin'ity pastera. Izy miteny par exemple 500 000. Ohatriny le fefana isansanandro. Facture anakay tsara ny dépasse ohatra par exemple 250 000. Ok, ambonin'izy iny dikan'izany na Frank ndraiky Nasser. Io fifandraisana sa tsy fifandraisana? Jirani nazi Islam. Anga jirani nazi madhhab nazi Shafi'i sambali Isa Hanbali. Madhhab nazi pastera. Masama tsara mtsika. Nefa tsindrarano finoana Islam antsika haifandray aminazy. Satria magnino le diny Islam tsika nambarantsika iny teo shumuliya. Marapitra rindram-piainantsika jiaby ny tokony tazana ao anatin'ny finoana Islam. Eny fa maraparana anjara dasa ko ndraiky anjara fitenenako exemple kely. Izay nandalo taorian'ny fahafatesan'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulillah le sahaba zany nandefa olona natanteraka dawa manolonany mody an'ity izay misy nantsika ty dia nalefandreo koa ny ray tamin'ireo délégation Islam antsoina hoe Rabi'i ibn Amir tamin'ny délégation ireo mpanohitra Islam tonga manolona ny mpanjaka lehibe fantatra amin'ny anaranao hoe Aristo dia fivazana koa ny mitsenena azy. Man antum mamadha turidun? Anarema iya, lakini nihanareo avy aminay aty. Mazava tsara amitsika. Ino amizay valiteny Rabi'i ibn Amir, tsika mianatra tsara valiteny Rabi'i aty, manambarana antsika fa le Islam tsika sady rabbaniya no shumuliya. Iny zaka nambarany Rabi'i ibn Amir, nahnu qawmun ibta'athana Allah لنخرج العبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. زي وزيزتي نوكورا فتشوي فووكا إذن لفن الله عز وجل حدنا افتزنا كل مبينو أو نتفنن ديفوزنا إذن نفزنا كل مبينو وازي حتنغاز لسان ديفن الله عز وجل تقنا رينا حنا افتزنا كل مبينو من لنا فترتر الدنيا إذن نفزنا كل مبينو وازي hatungaziena kuna dunia malala katatera kama ndona bidni Allah subhanahu wa ta'ala ande naftazana kumbelu manona lenga tsara lahatra no vandin marsami afazi hatungazi anara kafahamarina mfuna Islam zaina tunawe rabbaniya lekshumuliya manona dini Allah subhanahu wa ta'ala zamamuka na maniri inshallah ne kusadna ke franki tapto zodi fapenaratika kumasnyam zani falfal zao mahita pin Islam anakiraiky izy direct hoe pin Islam sady rabbaniya izy no shumuliya. Shumuliya miseho amin'ny fiainany jiaby, rabbaniya izy ravoravo tanteraka fa le ibada nazy ndraiky Islam nazy source boka amin'ny Allah, vita Islam nazy azo ampiariny amin'ny fiainany manontolo. Izy mandeha amin'ny université ndraiky izy Islam amaray fakamaray inshallah rahina na rinati mbola pianatra masehatra nareo fiarahamonina apiaro ndraiky na Islam. Amaray fakamaray na rinati mbola nabavonay amaray nare possible rahamonay fa manambady misy tokatrano apiaro le Islam anatin'ny tokatranonao. Amaray fakamaray kony anao kony lany amin'ny fiarahamonina izay misy nanao tsy na président apiaro na Islamnao mila tazana Islamnao amin'ny côté jiaby izay misy nanao. Wallahi am côté jiaby izay misy nanao sahaba miteny amintsika karakory raha ty somary blague senaky tsy blague fa tsy mianatra diny sahaba miteny amintsika karakory zay ambarany nampianarin'ny Rasulillahi même nata le fomba ndesinay manatateraka haja anay haja zany karakory renandreo miditra WC mbola nampianarin'ny filona Islam nareo oizy koa na miditra WC tomboky bôsy miditra boka vera vao na mipetraka tsy mila mitotika amin'ny qibla mbola tsy mila manambo qibla izanako ny diovinao tsara tegnanao boka avy manasatana amin'ny savony boka mitomboky droite ndraiky miteny khufranaka Allahumma ndraiky mazava tsara mitsika même nata fanaovanao haja anao mbola nampianarin'ny filona Islam nanao même nata fatorianao ndraiky vadinao mbola nampianarin'ny filona Islam nanao ihany koa mazava tsara mitsika nambaran'ny filona Islam izy koa tsika matory ndraiky vaditsika karakory nambarany fa'atu harthakum nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Vivavinareo dia karazana tanimboly ho anareo ataovinareo zay nendrika izay mampalaiza anareo renareo matonga vadinareo.
mazava tsara amintsika fa islam fotsiny napetraka condition zany teny wakadimu li anfusikum oka misy panelanelana antaranareo iny le panelanelana misy teny mamy misy tambitamby azafady amin'ny teny voambolana izay malaza zao misy karesy alohanao miaraka ndraiky vadinao fa tsy sagnatria-bava izy iny kagnao biby anasa o boka avy anao direct tsy mety anatavina izy mazava tsara amintsika mazava tsy mazava wallahi jero zaka tena ko aminao zany nareo tokiky fa antaketsika mianatra resaka shumulia ty diny zaka tena ko aminao zany tsy hadisy fa zaka anatin'ny Qur'an al-Karim anamiko swali ndraiky aya zany vakinao mazava tsara amintsika satria mampianatra anantsika fa hoe fiainana le islamna tsy soala foana ndraiky akida foana mazava tsara amintsika fa fina islamna shumulia mazava tsara amintsika iskata le nafiko sahaba raiky le izy naneny fampianarana zany tamin'ny rasulillah izy laza manao hoe rasulillah anisany mampalazy nake zay laraka mivaky boka fara gaga rasulillah mazava tsara amintsika le boka fara le rasulillah amizay nampianatra azy ambarany no izy teny akbi wa adbir lakin fahdaru lhayd wadhub iraho ambara mivadinano boka fara na boka loha tandremy fotsiny sode azo iny izy yenatra anazy boka fara ndraiky fadovolana anazy anadinana islam mampianatra atsika meme natafatoriana ndraiky vadina satria manino le islamtsika shumulia tokony hitataratra amin'ny fiainatsika manontolo ke maravravo ny anty mahita mpianatra université mitovy aminareo zao ty anareo zao mpianatra diny anatin'ny diny islam anareo zao zany aza considérenao mihitsy le Masoundi izay sortant tamin'ny pédagogique islamique no mampianatra diny islam amaray izy koa na voafenao tsara ile faculté izay misy nanao reny izy ampiarinao dikan'izany na mampianatra olombelona islam anazao ty nandeha nianatra resaka mathématique anaboaka avy nampianatra tsaikiny 1 plus 1 égale 2 tsaikiny 1 plus 1 égale 3 vambonako baky no ty drapa maty 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 anao reraka mampianatra azy fa ino ndraiky zao nandeha nampianatra tsaiky alifu b ty daba tsy maina talifu b alifu ok atsika tsy sambreraka sa tsy sambreraka est-ce que le alifu b iny tadiavina fiarahamonina sa tsy tadiavina ok 1 plus 1 égale 2 tadiavina fiarahamonina sa tsy tadiavina dikan'izany izy jiaby io égale islam anakayarerain'olo le za miteny kala Allah da kala rasul islam fa na mampianatra science tsy islam non diso tanteraka zany mazava tsara amintsika ary zaho angambany tehiteny aminareo anisan'ny ady zay mibaribary amin'ny vanim-potoana misy nantsika zao ty ireo olo zany makahala finoana islamo manaparitaka izany fomba fijera zany mila manavaka tanteraka ibada ndraiky muamalat amin'ny diny islam mazava tsara amintsika le hoe inona nantsona hoe fanompona ndraiky inona nantsona hoe fiainana anao amizay zany lainy le islamnao tafiditra anatin'ny moskriny ndraiky manao ibada ndraiky anao fi ramadan ndraiky manao haji eo anao islam fa ivelany moskriny tsy lainy anao korana islam ivelany moskriny tsy lainy anao maneo resaka islamnao tandremo zany misy niendrika anakiray andesonino hanapotena finoana islam amin'ny vanim-potoana misy nantsika zao ty ke iny dikan'izany zaka miambina antsika jiaby zao ty zaka miambina antsika teloka telo voalohany anao mila minitsaiky anao izay miantoka zao ty fa anao resy lahatra fa le finoana islamnao ino shumulia mazava tsara madomo zany finoana islamnao shumulia anareo jeune mazava tsara sho wallahi ndraiky anao mandeha misoma boly tsika manamatry intermuslimina anao anatin'ny ibada mazava tsara amintsika anao mandeha misoma boly ndraiky anao anatin'ny ibada satria le diny islamnao shumulia anao mandeha mikandra ndraiky anao anatin'ny ibada satria le islamnao shumulia rasulillah nahita sahaba raiky isakanisy ko mivoaka amin'ny kosoalokano ndraiky izy mifampiaraba ndraiky namany assalamu alaikum ke tana sahaba ty natevina vokatra an'iny zany kandra anazy fa makivaky mazava tsara amintsika kesakanizy amizay mpiarapiaraba sahaba assalamu alaikum waalaikum salam sahaba ry maro zanatany karaha zay lekobakazinao ambarany sahaba kobo shuri zany zany jiaby lao azona fa karaha reo no zaka mandalo azinao fara sahaba ty ngoainy izy koa vita salat salam izy direct amideba satria sy kotragn'ny namany reny ndraiky zaly izay misy aminazy vita salat izy nefa kotragn'ny namany reny farany andro raiky izy nambarany rasulillah izy nde tsagna nambarany rasulillah na vita فين رسول الله كان لتانا نازل هذه يد يحبه الله ورسوله تينو تينا في لتانا زي تين الله عز وجل لك رسول ستما في لتانا زي ما مبتين
mazabasana msika nyena na tufiana na onda banabre karake hizi zamba na tatira ka swala mathawabu min Allah azza wa jalla izma pita mathawabu min Allah azza wa jalla karake zauni anti tsina na tatira ka swala mahadhamna min Allah azza wa jalla amara ile kafaka mara yako tsiboye kwa kula zinzana kuna buruka twangu zaisa tsiboye kwa pantwangu za madhamna min Allah subhanahu wa ta'ala mazabasana mna baga karaki ile nama ndi mana tatira ka swala ana masawabu min Allah jalla jalalu isaganna mboka mtan kuwa mana mbuta kishal nao na mtsagara ka kishal tsara skina nao bote tsara hatunga yinu zinu islam mana zana nafa rindo tena kun islam modele mnekitin ana masawabu min Allah subhanahu wa ta'ala mazabasana msika karaki ile na pin islam ni antin ratena ure saka fan kuna nama skubayndanga karaki ile nam yena nila lam vultsik ndaga natse vaklo fiana anamas ku bayan komna Allah jalla jalal jazakumullahu khairan kema nantena tsika atska jab yena natinshumulia na din islam bodo ne dit nyam natska do maratka anamla rislata volum faleweli islam nawinuzin shumulia shani mazabatana tsika faharua inzaga tukune tono nyakuwa le islam le shumulia yu tuknihiena na kuma society mazabata mtsika anao muskirin islam amparibena islam fat shaytan mazabata mtsika smedzan miskarazan pin islam sasan reo muskirin tata rende boka besanga tiamba bazafade mkuranga suma mo fat mi fanodre boka vem disco wo shewe salamu alaykum ayya tani salam fat satema nini rema na baraka tenga leo ni disco asna ni tena leo mazabata mtsika nare kurana sna woma anazam kurana fi privé na haya hivi no le islam shumuliya mazabata mtsika tebqa fahatil farani le shumuliya yu mila piarts kayangu mtuka tamtsika vile tsikamda maneni kana pia islam jabi iko prendre les saka shumuliya zan niwe islam tsika deringa fiena jazakumullahu khairan barakallahu fikum insha Allah kuma zo islam tsikayin rabbaniya shumuliya injab islam tsika rabbaniya shumuliya yenu